Bar la jong ipat ka bangi kmilanti ka ni ada isap tiang ban ko ba imat don ki force ki banabar ki bong peduna te ka bangi isap tiang kalau ka sarkar imat ka syukong mo ben ki MDC ka Indian National Congress ka Khasil Satumos District Council hagji kendo bakir ki menta kasi kilapan pau ka ching persya curi ya ka rai jong ka jelang kenhun menteri ka sarkar ban penteri kamno ya ka CRPC bat ya ka CPC hapo ka jalahi bro kawai habai kren bat kilap thai kubor unong yalam kalyang persya ka KHDC uba pensingan NCM ubadiru MDC ka maukar pentrom kra ulo ong bak sarkar kamde ban penteri kam ya ka CRPC bat ya ka CPC hapo upo sam kiba hapo ka kernet bapra jong kriti sencha namar bakan sapentroin bat pendu ya rukom perkhat jong kisi nadu mencua halor kani kara jong sarkar ba pensingan uloong ba sarkar kade ban pha byang chaka kabinet na kabenta ban perkhat ba haswa ban pentrikam ya kani bat haki chaka kiba hap apo ki travel area kiba hap apo ka jingkmi ka kernet ban riu lade ban pelait no ban om pentrikam kani ka CRPC bat ka CPC exclusively yagi desi council court kijongi kemudian pelai yaki jurisdiction juga distribution court kejungi. Tendai imat kan pediang ni kata kebaga executive committee ka la ajing mot saka state government. Sadang yang ban biang bagin pediang yaki bangi ajing mot nak lengan district council ko bagila yagran ban pelai yakani naki tribal area jungi hapo ka kiba hapo ka district council. Mentara ada notify ban penteri kam ya CRPC baga CPC idon arlik per court. Kawai CRPC CPC through district session court. Kawai kila bana appeal sebab district council court katkum ka para 5/4. Haga bukut kibabun kinlay saka district session court. Nama prasu thu he intention jong ki kolong I can continue with district council court. Tangbak haga bukut kan saja asbiski. Dia kadang orang balapun nukum ban exclude. Hak jadi bukan notification dia ban exclude ke pan. Ya jadi bagi district council court kijong. District council court naik isu district council court hak bukut ke balik bechi district session court. Marga asu tu hak bukut kinong be tangkati ke bakham kai ka rai ka khamlong ngenom ka kampanye dia apa noh. Nama apa ladon arti ki court. Kilek bechi court CRPC bagai court CPC. Namangi penteri kam in spirit ika. In spirit. Teki babun kin lei satai baraka pun kin du suki. Kababun ban penduk suki. Haji Syah kirang wasnom kidi ki presiding officer haji village court. Bangakan mau bahapur barangari kirang wasnom ki head ika village court. Ban puna banong ba kai ka order ke bagi pas maki beautiful nomor haji snong kasi jungi kidon ki muktiar ki ba bania site na ke benta jungi te andre ko ong pila da ngati kam kadi te kata ka mara issue ki brio ki nomna issue shi village court additional subordinate district council court ki lai be shaki district session court te ka bomot kan sapoi ka por baga court jungi hap kham menta ki babun ki nong baga paragraph 12 AA kau ngapa ya tungku ke state act but ke district council act state law but ke central law ini but ke district law kan prevail ke state law tu we benang wan sangkut jungi kamu na ko ini tipi ong i kan kambe nang ni pada pila pendu no kalau wan tak kaji kuat jungi kalau pakai sortar lah kumno kan perkhat yang kan ni ke kabinet hoy ada juga pemerintah kami exam iki tribal area under district schedule. Kena dapat exam kan tak si boleh ke sentimen itu ni. Lagi duk no ika bisa. Mindu saya ke sensyaru. Kata bang tak si boleh. Terang ni nak kalian ni ke kongres parti, nak kalian ni ke MDC juga kongres. Ni yang nak bentak kaji sengau jumpa pak. Jangan ni baga hoy ke sarkar kala thung man lagi district ये कि district session judge. Okay, exam yang ni hagi lagi case among the tribal. Kamat rekam hagi tu ki Bombay ki still ki tribal area. Kamdei ban rekam hangi ka district council area. Nama kani kamdei kepada dang menin. Nando andai kulong kuma British time ka bisa ka dikijungi.
tadau ki benrung haga dulir annex agreement ro karung biang haga dulir siksidul ro haga pernet siksidul ro tekar kita ki mau krom ki bas scam jongkari ke jela haba ka bisa ka de ka jongi ilanang du naga por berkat ki ke party ngatai ginapan discuss but ki gidon iya ka sensyar ka kadar hang ni gidon ki snong gidon ki hima gidon ki right ginapan ko ginapan ya tiri ka ni ka hato kalong ne em baka CRPC baka CPC kan mereka mangi ijat benriu iba red ban ibadon naga jong ki jinglong kerpang ki bangin syakta lu lagi di an ki ba ya syakta lu lagi di ka jing yede baki di agi juga CRPC ba CPC nakaliang MDC kamiliam uba Roni V Lingdo luong ban nakaliang chong ka party Congress ka kentu ka sarkar jela bakadai ban bishar bhashwa lada kampat yo sha ya ka jinga jimut ki start ai namar bakan sakta sibun namar bala nyopu ars nem lala banle ya ka bishar balai ban sule kerki ya kani manta ulapan pau ba kum UMDC kwa shu banu I ba ya ka hok ka bakilayo na ka jingpun ko bor ha ka kernet ban reu jong ka riti sensyar on pendu no ya ka bor bat kum bolong menta I kuma suki kilanang pendu bor bat lada du lut ya ka bor kin sasha thambor ha ki he pa pi teng yo ka state government jaka bakan khamyada ye ki right sungi ki ba la enshrine under the 6th schedule I kuma ka sedang pendu tengi jet reu repa kamut kono ba jingada bung yo dari lembah kini ki ai betul. The suki mentan players no lanang do. Kemudian lada do tengila saing sasya nyom hau hepat. Syai nuksa dan kejingnya kerja. Mo mata ngila la terkam ka CPC CRPC. Sebelum tadon jengah kerja pergi hima. Kat ke Supreme Court namanya kan mau along iam kidon ki court ki case bangi hau ya. Right? Ke Supreme Court ke refer kumi kita ki case syaka discouncil court syaka discouncil mentayo kilala bana appeal sikui ki court telada dai tampara mengi kebiak yo dai bekiu ki cekentri kelaman sah ke tengah snow kene kumba lakaren I lida jung ILO lida jungi kalau ba kabinet kena perkhat bai kene nomor wat perkhat tang namta ini ipor ibelengkot perkhat kei keban keta adil hampu telada ngidon ke discouncil baniada ke 6th schedule baniada ini telada lanang penduk bor suki kanja ini kemudian saya gandon ke discouncil kebong don jumutsu baniada ya ki tengah so kita ki ke ingat so bene ke sarkar ni kum ko parti kongres ki om ka bha da bishar bha lada pipat yo bha ki advice na ki constitutional ki legal experts bha basyong yo shaka advice mar ba shaptien kalong ba yo chief minister ro claim dailut yo ki board jong ka discouncil court amla basothu ha kinela poisa shadoka CRPC ho in spirit mata new pusansnem hato ki discouncil court jungi new pusansnem duna no marni yo no do sanpua nado snem sanpuar hado menta kumba arop ko nyoko arsnem lala bat penia eka bisa boleh menta don kamben le kita dengan sultan kita ni takadau ni persya ekane ni pelong ke meeting kerke buat ki para MDC ndai makiru menta ba ki don la ki jong ki kam kala jong ipat ko bangi kmilanti ke ni ada na isop tiang ban kumba imat don ki force ki banabar ki bong peduna te ko bangisip tiang kalau ka sarkar mat ka syukong mo bet